Giza? Da. Pa ne trebam nikoga, ko meni zvoni? Pa zvoni i meni. Pa ne znam ja. Pa si Giza? A? Ti si znači? A? To si ti? Pa ja sam vam zvoni mi neko, ja ne znam ko je. Pa zvoni i meni, to je neko predsjedno da ne djete što odaju. To je neko što zajebao, neko je lupo na vratu sinoć. Pa djete su sad na takvom studiju. Jebijemo Božiju mater. Da sam ga nasao ubio.